نه سال دەرباز دەبن لەسەر شۆرەشا نۆزەیەکی مەهێ بۆ توریستکاوێ ji bajarê Kubanê dest pê kir di sala 2012 de û vê bûneyê rêveberiya Xweser çalakîk li dar xist. Di vê çalakiyê de hemû sazî û desteyên rêveberiya Xweser weka xwepêşindanekê dane nîşan û bamedebûna cemawereke berfireh ji welatiyan. راستیم ایرو نه سال درباز بین شورش آنوزده تیرمه گو ما بسالان شر کر خبات کر تکوشین کر ام هاتن حد آستکی گو اموان دستکفتیا بپارزن ایرو جیلبر چعوای لوی قاضی به چوا خودی درکتنا گلی مر ریوبریا خو سر دردکوه به همی سازی خو به همی روی خستنی خو به همی سازی انجواکا سیویل به تفگر انجنا گو سوزی خو دنگی خو به هفرد بیجن گو اموان دستکفتیا دوی بپارستن جوان دەستکەوتنی شۆرەشا نۆزدەی تیرمەهێ ڕاگەاندنا رێڤەبەرییا خۆسەر بۆ ئیرۆ زێدی 25 سەدی ji جوغرافیا سووریایê birêve dibe û diparêze bi hêzên xwe leşgerî. شورشا نۆزدەی تیرمەهێ گۆدەکاری بوو به یەکگرتنا civakê karîbûn hêviyên civakan Rojava û Bakurê Sûrî di jiyaneke azad û romet de avakirina sîstemekî xwerêvebirinê divan herema de pêş ketî karîbûn him parastina xwe û xwerêvebirina xwe îro ev nimûneya çareseriyê got li vê heremê pêş ketî îdî buê hêvî buê nimûnekî çareseriyê ji bo tevahî gelên Sûrî di rewşekî got Sûrî û aroziya Sûrî hîn berdewam dike. شۆرەشا نۆزدەی تیرمەهێ ji Kubanê dest pê kir û paş re li hemû deverên Rojavayê Kurdistanê belav bû û ji berhemên wê ragihandina rêveberiya Xweser û parastina herêmê û tevaya jîhanê ji terorê. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamşlo.